Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. I'm sorry, Papa. Amumat ama kumikumak itinegosyo nga intalagyo kanya. Sa bagay, maawatak da ita, iha. Agyaman na kas na. Kat, kumusta kayo, mat, Papa? Kaya't ko asawan, anya tinakakumikuman nyo iti kalabas. Amumat siguro aman mano arumwarak ita. Itay, nagsara kami kani Amado. Nagbanding kami. Kalpasan na. Nagawid akmet lang. Papa, sapay la kumata saan nyo at agidaksan day to asaludsudak kada kayo, ha? Anya da ita, iha. Saan ngamin ama punas iti isip ko tinaibagayo kanyak iti na minsan? Nga anya. Tinasauyo kanyak nga adda kabsat ko. Anya. Kaya't ko ama-aman tipod no, Papa. Iso apang nga asiyo kumata ibagayo kanya. Misty. Saan ka diyan nalawag kan kaday jay, anak ko na? Nasaya at kuma no adda kabsat mo. Papa, Nalabit ang nagbidutak lang iti na isawang. Ket sa bali matan tinang ipagarupam iti imbagar. Pangaasim iha. Imbagak matan kan ka. Saan arumbang apagtaktakam pa'y apanunutan ti maipapan iti day tabanag. Kamalilang tinangag mo iti. Iso please iha. Gusto ko man. Saan tan apagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Panag ko na katawanan ti pagpaliwan ti amin iho. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Kumarkaro mo tinaalas nga ugali ni mamam. Papa, Diya ko na muno niya ti aramidag. apay nga minaya, Papa. Anya man nanti naramid na. Sa bali man ang timpagarup na ngay naramid mi kini Fausto. Ano? Nakababayin kini Fausto. Numamuan na dahito yung mapaspasamak. Iso adya kibagbagakan ko na. Papa, nasingid kayo ka ni Don Fausto. Nalapit ang maawatan na mati amin na bilang lain. Albert, Saan mo't nga kikiti pa nagpampanunot na saan ka di? sa bagay matkiti. Nga muuray ka sa no, mabaynak lata. Ibaynak dya inam. Iso nga aging gat mabalin. Dya kaya't amamuan ni Fausto, ti panagat atap ni Caridad. Kabisado ko ni Misty. Saan nga agsardeng day jay. Iti lang jar na nagsaludsod pitay. Talaga nga interesado ang mga mo itipod mo. Tirigat na. Amok nga aramidin na ti amin. At numaduktalan na ti kayat na aduktalan. Kasta ngamin ti kababalin ni Mistika. Aging ga asahan ang makontento day jay. Saan nga agsanteng. Kaday ta tinas ka na maliklikan. Amangan kit din namang isayangkat iti bukod ng investigasyon. At numaamuan na lang ti agpaiso. May papan iti nasahog kan kuha na. Sana mabalin ang maamuan natin may papan kanilay ka. Aging ga adyak na panunot na imbag. O niya tirumbang nga maaramid. Tikayat ko. Natalgad nilay ka. Inton maamuan ni Misty. Nga anak ko ni Laika. Tano maamuan na itantipod no? Sigurado akaasi ni Laika. Katay tatijak kayat amapasama. Ay, si kamot Laika. Apay akanayon apainuman nak iti gatas, sakbay ang maturog ah.
Masapol yu dayta. Mhm. Ay na, agyaman akbalasan ko. Sige tay, nakipan ni Kusina to'y naginuman nyo. Ay saanen, inton bigaton. Maturog kakit din. Ang mga no iperson dito kwarto, nana. Kanayon ti panag-spray ta iti pestisidyo. Iso nga awan ti ipes ditoy. Nana, Ngala, maturog kakit din. Saan kan amapan ijay komidor? Narigatan. Amangan no agdapay saan anam namaan na mapasamak. Anya tinapasamak, Misty? tinakderan na timbaga na ang nagbidot laang iti insawang na iti. Amangan mo't ngamin no iso at talaga ti agpaiso. Dan, kabisadok ni Papa. Saan nagbidot day jay? Nang runa no may papan iti personal abanag. Anya? Day tati agpaiso. Iso asaan lat na amapunas ti panagduwa-duwa. Misty? Kat sa anak nga agsardang, Dan. Ngam ni. Kas iti kunakon. Saan ka nga agapura? Ininot lang. Wan, di kag danag. Aramidak day ta. Nasayaat. Narigatan no mabisto ni Papam. Nga da kayat mo adoktalen. Nakarkaron nga agilimod da jay no kasta. Ay, naimbaglakit din tada ka kanayon amang palpalagip kanya. Imbagak mo't ngaminan kin ka. Sa anak to amapukaw iti sibay mo, aging gaa ka sa pulan na. Ngam no si kanton amis mo timang papanaw kanyak. Di tanton nga umadayo ak, Misty. Jak kayak da ito'y insaganam nga armosar si Kasimang. Senyora, Mangisagana ka iti sabali apotahe. Kartingam. matungpal, senyora. Itaman pa'y adi mo kaya tinaisagana. Ket paboritom dayta, karidad. Anya aya ti bibiyang mo? Jak nga rod kaya? Yung paboritom tinsagana ni Simang. Nauma akon iti kasta amakan. Anya? Dahita ti agpaiso. Iso adjakon kaya. Iso amabalin ka di, amado. Di ka man makibiyang. Noomdasan kan ka tinaisagana nga armosar. Mangan kalatan. Saan kan amakibibiyang itinuan niya ti kayat ko. Naawatam? Ala. No isuti ko nam. Isong arod ti matungpal. No manlugot ka na si Mang, siya kundi mangisagana iti armosar ni Senyora. Laika. Nalipatan nyo ka din, ama isa kadagiti pag-aayat kong aramiden kat ti agluto. Ha, Anyat amuyo. Amang ano magusto ni Senyora ti isaganak aparakan kwa na. ay, alaman nga rod. Agam saan ta nga ibagbaga asika tinagluto iti armosar na. Maawatan ka, Nana. Nasaya at mat. Jak namin kaya't anakarkaro nga agungat kan ka. Sige, Nana. Mabit lang na rod. Isagana kong ti pagarmosaran ni Senyora Caridad. No sakti damagam dito'y panyero. Ay na, agparparikutat. May papanitian niya. Asino pa'y kuma? May papan kini karidad. Panyero. Nga may kagkaguma kalapdan ti agpungtot. Diyak kaya ta madadahal ti aldaw ko. Kasayatan na ita. Ay, Apa nagsanay kay tinauneg, panyero? anin anas kinadamagan panyero. Ang bumon ti makagapo. Sa bagay, Ewan gayan. Anda ka din na panunot mo awagas sa mabalinta nga isayang ka, panyero. ladingitak panyero. Gamawan pa iti may singasing ko. Sana bale? Tano makapanunutak? Awagan ka adagos. Mama? Oh. Anya mati masapol mo, Alfred. Naiparunos kundi side mirror telugan nyo. Mapunas mo't nga tanti pong tutyo, Mama.
Kasano ko maamapunas ngay? Kemaro kitdi. Tas ikamanan tinangarami di ti pamuspusan. Tapno masulbar ti parikot jay buwi si tababaw nan. Anyan ti kasta pa nagsasauyo, mama. Anya ko matidakas iti panagsasao. Awan, mama. Sige, panawan kayo. Agdadata at talaga aday jay alay ka. Ti isakit ti anak ko. Nakarkaron nga agborak ti darak iti dayjay abbabaunan. Ngam sige laang. Makakita ak tulatta iti napimpinta sa gondaway. Kat ipapas ko ti mang dosa ken kuana. Dagito'y kadilaang tinaskan apirmaak ita, Dan? Uwan, Misty. Awanan ti sa bali. Nasayaat man. Makarwarak apaman ang mapirmaak dagito'y. Ha? Sa di naman ang ti papanam. Adala si kaswak. Maipapan iti kayat mo adoktalan? Wa, Ala, agannad ka, ha? among mas daawak man kan ka, Dan. Ha? Apay, Misty. Ide, nurumwanak, lapdan na. Nadinak malapdan, surutan nak asililiman. Ngam ita, ibagampayan nga agan nada. Gapot ay sumatirong bangay baga. San ka di? Iso nga agannad ka kuma, Misty. Pinagpakadanagan Albert, kanayong na agan nada. Nasayat no kasta, Laika. Albert, mabainak. Isa ano mabalin? Uray no ikisay mo langan iti sweldok ti gastos mo ang nagpatarimaan iti lugan ni senyora. Ah, Jakmat kaya ta? Laika. Awan tanyaman na dayjay. Manumot lang yun dayjay eh. Nakababain. Awan tarong mga pagbainam. Albert, Basit labanag dayjay. Katawan tanyaman na. Tinapatid. Naurnuson dilugan ni mama. Aging kami na sana naurnos dayjay. At alata pambaran na ngagpungtot yun ka. Ketjak itulok apagaramidan na kamanin iti saan anasayaan. Saan ang balinday ta? Laika. At damot gayam sa bali aputahi nga amom nga isa ka na. Ngam urayong pailaang anak apong tutakan ka itay bigat. Siman. Senyora, No maminsan. Amomon ti aramidam. Jak kaya ti kanayon ngay dasar mo. Makapauma. pasensya kayon, senyora. Ambok ngamin a paborito yu dayjay. Iso nga isumatin sa gana. Oray no paporitok. No kanayon nga iso ti dasar mo. Maumaak. Naawatam ka di, simang. Wan, senyora. Nasayaat mo. Nagustuhan natin sa ganan ni Laika itay bigat. Ibagak dahi takan ni Laika. rumwar ako makat papa. Ngam imay kayo magditi opisina. Iso ajak pa'y rumwar. No napatag ti papanam iha, uray no mapankalatan. Saan papa? Asikasuan kayo pa'y Di ka mat kayat apanawan latan ditoy. Kan may saan mat nga importante onay ti aramidak kumakat. Kastaya. Wan papa, iso nga asikasuan kayo pa'y. Makumikom nga min ni Dan, kat sigurado adi na ka maasikaso. Kastagayam. Wan papa, sige, mabit lang ha. Agpatimpla ak iti mainom yo. Saanan, Misty? Di ka nagtaktak pa eh. Sa anak mo't lang agbayag dito'y opisina, anak ko. Apay, adda ka di papanan nyo? Awan mo't kiti. Ngam amangan no umawag ni Panyero aman. Amangan no kidawan na ti panagsarak mi. Di mo mailibak kanya, iho.
Talaga sa bali ti makita ka tigtignay mo no may papanan kinilay ka. Papa, Espesyal launay kan kanilay ka. Saan mo mailimod dayta? saan mo siguro dagas? Saan ka di, Papa? Saan, iho? Anya ko matidakas na. Agyaman nak, Papa. Nga madalang kaya't ko asiguraduan kan ka. Anya day ta, Papa? Medyo personal da ito, iho. Kaya't sapay la kumata di mo tagidaksen. Saan, Papa? Albert, iho. Agayat kakadi, kinilay ka. Papa, Siyak ti amam. Di kagdanag. Awan na niya manamangag mo kanyak no bilang taag paiso ti paliiw ko. Kaya't ko lang nga maamuan, iho. please, Papa. Saan mo adamagan kanyak dayta? Iho? Jack namin kahit nga dasum ka na parikot. Isa mabalin ka di. Saan ta ko man napagsaritaan dayta abanat? Sige. No isuti ko na, iho. Nga mulitak. No anyaman ti pudno amarikrik nam, saan ka nga agbabain kanyak? Ikarik asanak tong agbalin alaped akas itisigon. Tandaan am dayta, iho. Sa dinutayan mo, Dan. Siguradom lang ang aramidam, ha? Jak kayat nga darumswa aparikot. Di kayat ko, pulido ti amin. Di kagdanag, tawan ti parikot iti magastos. Basta't importante, agbali kita. Pasensya kan, Dan. Amo matasikala ang ti amok apangitalkan iti amin. Siya kung ti makaamukin ni Papa. Nalakala ang tiagrason kan ko na. Ibagak laang nga adda nang ibaunak kan ka. Patsak amamatin tonday jay. Basta si kaswam ana imbag dayta. Kat aginggat mabalin. Aramidam iti kabiitan apanawan. Tapno makasubli ka matla ang adagos ditoy. Kat saan nga agatap ni Papa. Senyora, adtuyan ti pinaalayo ama inhom. Edi sumlat adita. Matungpal, senyora. Simang. Ibagam man kanyak ti agpaiso. Ha? Anya nga agpaiso, senyora? Pagkaykaysaan dak kadi. Ha? Nagsasarita kayo kadi. Tapno pagkaykaysaan dak. Ne, apay ko mga aramidan mitikas na senyora. Kan anya ko matikarbangan ni. Tapno mairaman kami itikas na nga ibagbagayo. Oh, Babaunan kami laang kanilay ka, senyora. Saan arumbang amairamraman kami itinuan yaman a personal a mapaspasamak kada kayo, kada Sir Amado. Adda kami ditoy, tapno agserbilaang kada kayo. Kastalaang ti akami, senyora Caridad. Apag iso, panyero. Awan tinapatay nga raramida kita. Mabalin tatiag kita. Nasayat nga rod no kasta, panyero. Talaga namnama ko nga umawag ka kahit. Kanya? Nagpariknan kanyak, panyero. Siguro, gaputa si Kati adda iti asidag ti anak ko. Iso kastoy amariknak no kayat mong agsarak ta. Nakasta ka di. Kasano nga rod, panyero? Iti sigod? Un, panyero, iti sigod. Alang nga rodan, bye. Bye. Masken nga ganad kami akanayon kani Amado. Tarigatan. Da kami lang ti makaammo iti pudno.
Nasken nga ganad ni Amado iti pamilya na. Kat nasken mo't nga ganada kani Misty. Ad-adang agatap dayjay no di nak makikita. Iso siguro ang nasaludsod na kada kayo ti kasjay. Takanayon ada kayo ti makita na mga saasikaso ken kuana. Laika, balasan ko. Iso apanad ko nak, saan arumbang alumiklikak ken kuana. Anya ti kayat mo asawan. Nasken nga tignay tayo iti normal. Pampanunutat ngamin. Amangan no iso ako markaro ti gura na kanyak, talumikliklikak ken kuana. Laika, Amangan no agbalin anayas ti amin. No makita na adisnudo aklat tangag serserbikan ko na. Saan ka di? oh, Di ka agdanag, nana si Mang. Kabaanak matkat. makapaamak matikas ta nga ibagpagam. Makapadanag. Nang runa no kasto nga agpada nga awan da Senyor Amado kan Albert. Nana, Kasanon no kabilin na ka. saan mat siguro? Nang runa no awan mo ti basol ko. Laika, Kas lang amin nakarkaro agumura ni Senyora Caridad. No dinak makita amang serserbikan ko na. Kumusta, Tita Caridad? Misty, iha. Naimbagmat na nakaawag ka. Nabayagan na kayat ko ti umawag, Tita. Medyo nagbainak laang. Taamangan ko nakno kagurada. Gapo iti naaramid ko iti kalabas. Iha, awan kanyak day jay. Agyaman nakno kasda, Tita. Iso na lang ang taamangan no kaguradak datito Amado kan Albert. Saan? Apay kumakagura da kangay. Saan, Apolos? Kasta ka di, Tita Caridad. Patinag, Misty. Nagsayaatan no kasda. Kat, kas ka di iti sigod. Mabalinak lata sumarong kardita balayo, Tita. Wala, apay kitin asaan? Okay, Tita Caridad. Agyaman no kasta. Ayan ni si Mang. Ada iti banyo, Senyora. Nasayaat mo. Sika. Jak magustuhan ti aramidam. Alumiklik-lik iti trabaho. Ha? Madmadlaw kumatkat. Kanayon anisimang ti mga asikaso iti amin. Di ka agdumag. Kumita ka kanyak, no kasarsarita ka. Senyora. Susweldoan da ka. Isadyak kaya't nagsadot-sadot ka. Naawatang? Ha? Uwan, Senyora. O anya? Ipulong mo maninday to'y nga inaramit ko kan ka, ha? Ipulong mo? Saan, Senyora? Tawan matirong ba nga ipulong ko? Nasayaat. Nalaing kaunay nga pamarang anak kakasi. Agraraman ka, buwisit kakit di a babae. Ano yan? Una yan ni Senyora Caridad. Ang sana bali. Tinapatag kat di nak kinabi. Naululimak dito saan ka di, Panyero? Wen nga rod, Panyero. Adada makapagpanunot ta na imbag. Di mo't siya kumalaang tirumbang agpanunot. Tanulob sa tiag sarita. Parikot ko lang tiag dama ang mapaspasamak ita. Panyero Fausto. Agpay sumat, saan ka di? Panyero. Siya ti makagapo iti amin. Karama na nga rod iti parikot. Isuanas ka natulungan kang agpanunot iti rumbang nga maarami dita. Hanggang tirigat na, Panyero. Saan ta makapanunot iti nasayaat? Taagpada ta nga adda at tanan na.
Gusto ka di. Agpadata, amakaam mo anakarkaro nga agbalin a komplikado ti amin. Numaamuanan ti pudno. May papan ka nilay ka nga anak ko. Anya nga rutinas kan nga ramidan ta ita, Panyero. Diyaka mo. Awan pa iti umno a plano, Panyero. Mangnamnama ak amaurnos tamatlaang ti amin. Ket agbalin ana urnos ti sitwasyon. Laika, apay adi ka matagtagari. Awan, nana si ma'am. Amamu kan Laika. No kasta ti jar mo, adalakit di tinapasama. Ay, awan, nana. Medyo nabanugak la siguro. Anya, agi na nakamot ngamin balasang ko. Amuyo mat ama bainak. Jaket nga wanter aramida. Tama nga no masiputan nak ni senyora. Agong at lakit di dayjay. Laika, mabalin mo't amapan ka ijay silenta. Tapno awan makakita iti panaginanam. Nana. Kastala ka simple dayta. Simang! Ha, Nana, ayaban na kayo ni senyora. mabiit lang Amuak no anya ti ibagana. Senyora, mabalin ka di nga agpakuyog akken ni Laika? Tapno... Nalalain ka kadingam iti siyak, Simang. Senyora, Nagsimple laang ti pangibabao na ka. Mapan ka lang gumatang ipagpagatang ko ijemon? Apay anas ka nga agpakuyog kapay? Apay, mono kaya? Adi mo ang muti aramidam? senyora. No kayat mo, nilangan Laika ti bilinak. Nala, nilangan Laika ti bilinak. Awan gayab ti serbing, agbalbalin kan asadot, Simang! Nasaysaya atan ti kastoy. Siya kung tinagbati ditoy. Ay makapadanag ngamin, nun nilay ka ti adda ditoy. Tama nga noan niya pa'y ti aramidan kan kuana ni Senyora Caridad. Kabisado ko ni Senyora. Ado dagiti kabailan ng aramidan. Tapno, adda nagsardang alugan iti batog. Inakitaan no asino. Ni Senyorita Misty. Iso, ti sanga ili. Namak nga awan ti parekot iti balayo maipanggep iti anak ko, Panyero. Agbalin nakaprangkakan ka, Panyero. Diyak kayat apabasulen nagtukit di. Anya ti kayat mo asawan? Amo matasipod pa'y iti. Nauyong ni Caridad kadagiti babaunan. Anya? Kayat mo asawan, Panyero. Ululpitan ni Caridad ti anak ko. Panyero, adda kami kini Albert. Amo matasipod pa'y iti. Isakitan ni Albert ni Laika. Di na kayat nga dadaka sa mapasama kan kuana. Panyero, Tilang di mi maliklikan, ket no pagsasawan ni Caridad dagiti babaunen. Dasimang kan Laika. Imbagak daytoy, tapno di naktukid di pabasulen. Nga maginggat kabalan mi kini Albert, di mi itulok nga dadaga sa mapasama kini Laika. apay. Amo ka din ni Albert ti amin. Panyero, dua tala nga makamu iti amin. Awanan ti sabalipay. Ngam kabisado matan ni Albert. Sipod pa idi. Talaga ana asidegan ti riknana kadagiti kas kadasimang kan Laika. Papananta, Tita Caridad. Apay arimorta matlaang. Apaman anak kasang putak ije balayo. Di kan agdamag, Misty.
Masigurado ka magustuam ti planok. Napintas ti timing ti idadateng mo itaya, iti balaya. Saan ka maawatan, Tita Caridad? Maawatam tumatlaang ti kayat ko asawan. Iha, masigurado dayta. Anya? Basta relax ka lang. Siya ti makam mo. Kat ipasigurado kan ka, magustuam ti mapasamak. Mas daawa ka talaga, Tita Caridad. Nga magtalakakan ka? Rumbag lang, iha. Okay. No kasta ti kunayo. Da kayo nga rod ti masurot, Tita. Diyak siguro nagbidong iti ginatan ko. Tila ang pari ko. Amaan mo saan man na magusto ni Senyora ti Maris ti Inaya. Amaan mo pambat na lang ti amin. Tapno maikan iti rason amangungot manan kanya. Makamu dito. Agawi daketin. Tamaan mo masikuranan na mangururay kanya. Ngarigat eh. Nakarkaro lakit nilang pugtot tay chay. Nubilang ta... Aging ka di dito kat buwisitan naksika muchacha. Senyorita Misty? Di ka agan anad. Senyorita! Daytoy pay. Sisti! Anya ti mapaspasama? Laika? Senyora! My God, Laika! Anya pa'y lang ti aramidan dito yan. Rumbag kumaanakawid kang! Talaga amot kalim daytoy a babae, Tita. Gusto, Misty. Hindi nagpunto. Alan, Laika. Agkawid ka na. Nakababain dito eh. Namnamag at di ka manin agipulong iti kompormilat taritan. No di mo kaya't anakarkaro aguraon ka! O anya, Misty. Imbagak mat ngamin kan ka, maragsakan ka iti aramidan ta. Saan ka di? Yes, Tita. Iso na lang tadyak na kontento. May mayat ko mano impagat-pagat ko. Husto lang tikas dyan nga inaramid mo, iha. Laglagi pa, ado ti makaam-am mo kan ka. Tasikati ka kay Sona, nga anak ni Fausto. Tita, Narigat mo to pagpiestaan da kakit din dagiti makaam-am mo kan ka. No impagat-pagat mo ijay mall, day chay alay ka. sa bagay, adati puntong, Tita Caridad. Talaga, iha? Kat namnamaag, anak ka ipa ay ragsakan ka. Tinapasamag. Aklunag, Tita. Talaga anaragsa ka na. Gapo iti kasjay nga inaramid ko. Iti day chay alay ka. Panyero, sapay la kumata saan ka agumuray tinaibagakan ka. Sigudan nga amom ti ugali ni Caridad. Saan ka di? Uwan matkid di, Panyero. Ngam kaslasaan ko amaaklon, nga isupay amis mo timang pasakit iti anak ko. Panyero, Nga magtalakakan ka, Panyero. Mamatiak, asaan mo abaybayan ni Laika? ikarit Panyero. Kat naturedak nga karita mo kasaan nga itulok ni Albert nga dadakas sa mapasamak kinilay ka. Nasayaat mat no kasta. Adamot gayang pagsayaatan ti panagbalin ni Albert ana asideg kadagiti marigrigan. Panyero, Basay ka rin, Panyero. Di mo itulog nga dadakas ang mapasamak iti anak ko nga adda ita iti sidong mo. Laika, anya
napasamak kan ka. Awan, nana si Mag. Di ka makapaglibak kanyak, Laika. At dalakit di napasamak. Ibagam kanyak. Awan, nana. Saan ka akasta sumangpet no awan ti madi a napasamak? Apay ngamin adi mo kayat nga ibaga kanyak. Awan, nana. Patsanda ko, ma. Awan. Sige tayo nakbit ag suka. Apay nga ta. Anya tinapasamak ka ni Laika. Apay akas jay ti jar na asim mangpat. Ha? Adda nagsardeng alugan. Amwak no asino. No siyak laamay sa Misty. Kaya't ko pa itagaliwaksay. Ngam na dapay napatag na si kaswam. Sige laan. Uray itagas naklatan ijabalay. Awan matkit iti aramida, tita. Sigurado ka, iha? Wan, tita. Awan gayam. Nakapasyar kayo ka din iji resort? Namin anon, iha. Inkoy-kuyog nak ichay ni Amado. Imyan kami pa yun ichay. Kasta gayam. Kunaklakit din na saan pa'y. Apay nga bin? Ipasyar kayo ko, ma, tita. Sana na, iha. Kan may sar. Malaman. Masip nga tantalakit din o mapantapay ichay. Sa bagay, ang sa nabale, agbanding talangan ita, tita. Selebraran tati inaramid ko kinilay ka. Apay ngamin arimwar ni Laika. Binilin ni Senyora Caridad. Senyor, Ha? Kat ni Caridad, ayan na. imay dito ni Senyorita Misty. Nagkuyog da arimwar. Anya? Dahil tati agpaiso, senyor. Oh, Ang nilay ka ti pampanunutak. Noan niya tinapasamak kan kwa na iti iruruar na. sapay lang kumata sa naggrabe ti anyaman, anapasama kinilay ka. At kagaya man dito balay, papa. Kunak no rimwar kayo kini Tito Amado. Wan, iha. Ngamsan kami ang nagbayag ang nagkuyog. At dala nagsaritaan mi may papan iti negosyo. Anta ka di manan pampanunutan nyo arugyan ang negosyo? Kaslakastan, iha. Iso na lang, ta medyo komplikado pa ilati amin. Papa, Ang patsi ka maurnos tumot lang. sigurado dahi ta, papa. Nang lunakit da kayo manan kini Tito Amado tinagpartner. Nalaing ngamin ni Amado no maipapan iti negosyo. Ado, dagiti kapanunutan na at alagamet apakairanudan. Isungurot nga iso lang titalkek no maipapan iti negosyo. Kasta ka di? Kat imalalaunay kan kuha na ni Albert nga anak na. Oh, apa yan nagsanaay ka anak ang itinagan ni Albert, iha. Awan matkit di, papa. Sigurado ka? Wan, papa. Di nakapagdanagan. Awan anyaman na dayto. Sa dino tinagkapuam. Awan ti dakas nga inaramid ko. Nagkuyog kami ka ni Misty. Damdamagak lang no sa dino tinagkapuam. Ngam dip-dipin sa amon tibagim. Hoy, Amado. Diyak kaya ti kasta adjar mo ang makisa sa ukanyak. Apay, awan la ka din ti karbengak armuar? Caridad. Nadalos ti konsensyak. Simuro tak ka ni Misty. Tapno makaaliwak sayak. Ti ayo, alay ka. Nagipulong sa manan. Agalwat kanyak day jaya. Talaga jak palabsan day toya. Ika gumaak ti agtepel amang kabil kan kuana. Ngam siguraduak asagad sadak
iti agkakasakit asa Nagmalmaluma ka di opisina. Tato dagiti na si kasok pa pa. Kasta ka di, iho? Wen pa. Nakasaritam ka din nilay ka. Ah. Saan pa'y papa? Apay ka di. Nakuna nga ni Simang, akaslada saan anasaya at anapasamak iti irulwar na. Anya? Remuar nilay ka? Waniho, iso na lang ta saan nakanumat nga ibaga, no anya tinapasamak. Sa di na ngamin tinapanan na. Pinilin ka no ni mamam. Iso nga rod ako nakakasapay lakuma, ta saan matagrabe no anyaman tinapasamak iti irulwar ni Laika. Nagipulong dayjay amo tiyatya. Sigurado agumura manan ni Albert kanyak, tita Caridad. Palpaliibog pa'y lang nga rod iya. Sana pa'y ngamin na sigurado. Tita, Agaluwad kanya, no di nakitinimbang agtibala ako kanikwana. panagkunak kat talaga akayat na ti agpalapad iti papel nakin ni Albert, tita. Di ka madanagan, Misty. Urayan niya ti aramidan na. Agtalinaad tulak ta abbabaunan mi. Santo na makakal, iti panagbalin na abbabaunan. Rumbang lang, tita. Katsika iha, kumusta kan? Okay, tita. Naganayas ti pakinakam ko. Gapo iti inaramid ko iti babaunan nyo. Oray anya ti aramidag. Ipilit na nga awan ti madi anapasamak. Ang nadlaw ko. Sabali ti jar na asim magpad. Nana si Mang. Ay, itala ang akas dyan nilay ka, baro. Kasarita ko ma. Ang mga makita na kami ni Mama. Nakarkaron to manin di parikot. Albert, Ngam sa nabali nana si Mang. Tinapatag kat mabantayan tayo ni Laika. talaga akas tati aramidag. Iso nga ron nga imanugot akon nga imbes asya kat nilaangan lay ka ti binilin ni mamam. Ah, Ang anyan, tadamat na napasamak. Iso na laan ta saan akayat nga ibaga ni Laika. Ay, jaklakat nga rod makaid na amang pampanunot. Noan niya talaga tinapasamak, iti iruruar na. ala. Sa nabalin nana. Ikagumak nga amuan. Noan niya tinapasama. Among papa, uray no adadagiti ba nag-asaan ta pag kinaawatan ni Daduma? Pakaragsakaklat ta dagiti kakastoy agundaway nga kadwata. Misty, iha. Ipatpatag ka unay, papa. Patpatgan ka mat, iha. Amom day ta. Agpaiso, papa. Katun mat. Apay. Pagduwa-duam ka di aya, ti panangipatag ko kan ka, iha. Saan mat, papa? Iso na lang ang tamas daawag. Apay nga dadagiti ba nag-anaskan nga ilimod mo? Saan kit din, papa? Ada ilimlimod mo kanya? Sika talaga. Awan tilimlimod ko kan ka, iha. Sigurado ka, papa? Wan, iha. Ngamin na. Awan tirason, tapno agilimod akkan ka. Amo kasaan a kontento ni Misty iti imbagakken ko na. May papan iti nasaok nga adda kamsat na. Dayjay lakit di tirason, no apay akas jay ti sa una kanyak itay. Ay, nakarkaro itan ngagparparikutak. Kasano nga ta ama sigurado nga agbalin anatalged ti masakbayan ni Laika.
No kastoy met adyak mabalin nga ipakaammo ti pudno. Tamkag nga mga no nakarkaro ama iskandalo ti biyag ni Laika. Oh. Sapay lang kuma. Ta makapanunutak met lang iti umno awagas. Iti kasta. Saan met ngagbanag akaasi ni Laika. Nagsapan, anak kasukat ka? At danasken nga si kaswan mi kini Fausto. May papan iti kabarbaroan negosyo. Negosyo? Karidad, agpakpakasi aken ka. Saan mo kumamalasan ti pagnak? Pangasim. Anya ayat imbagak taapay akastat ikunam? Kinunak matan ka. Negosyo tinaskan nga si kaswan mi. O sige. Okay. Negosyo? No negosyo? Sige, mapanakot. Sige lang, amado. Agpapas ka. Makamuka itibakim. Ngam kiti. Aramidak matnoan niya ti kayat ko. Katawan ti asino man ang makalapad kanya. Nadnadlaw nga taparikot mo, Panyero. Pagparparikot ak ti anak ko. Ni Misty? Saan? Ni Laika. Ha? Kaya't ko siguraduan ti masakbayan na, Panyero. Agam kasano. Katyak mo't mabalin nga iwaragawag nga anak ko ni Laika. Ta sigurado nga agiskandalo ni Misty. Pangasim. Tatulungan nak, Panyero. Ta sigun itinaibagam kanyak nga aramid ni Caridad. Amkak nga mga numapasakitan lang ni Laika nga anak ko. Panyero. Pangasim ko ma, Panyero. Juan, aguray ka, Panyero. Panagkunak kat adan na pintas ang maramidan ta. Tapno maprotektaran kan masiguradom ti masakbayan ni Laika. Panyero amado. Juan, Panyero. Saan mula ang maprotektaran ni Laika? Matungpal pa yan, tinabayagan at ulagan ta. Anya ti kayat mo asawan, Panyero. Panyero, nadlaw ko nga agayat ti anak ko kini Laika. Iti kanito ang maasawa ni Albert ni Laika, masigurado mon anatalgad ni Laika. Panyero. Ang mamom ni Albert, Panyero. Nalagaan tirik na nakadagitikas kini Laika ang may rururuman. Kat saan ang mailimad kanya. At darik na ni Albert kini Laika nga anak mo. Panyero. Saan nga ta dumakkelang ti parikot? Apay kuma. Amutang agpadpada nga agayat launay ni Misty iti anak mo. Agdadata asa na kayat ni Albert ni Misty, Panyero. Kan maysa, datayo la atallo iti nadadaal nga asawam ti makamo no anya ti pudno. Panyero. Kang runaan ti amin, ni Albert ti agpili iti ayatan na. Isu apa nagkunak at sana rumpeng apagparikutan ta ti may papan kini Misty. Patsyek akabalan ni Albert asulbaran ti may papan iti dayta aparikot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di mat binalagan ka, Laika. Senyora? Apay nga imbagam ti may papan iti napasamak. Saan, senyora? Awan tinang ibaga ak apulos. Ulbod!
Apay nga rodakas lasid-sidiron na ni Amado. Patyandak ko ma, senyora. Awan apulos din ang ibagaak. Daytoy titandaan ang sikaday ka, ha? Senyora, masaksakitanap. Di mo sukiran dagiti kayat ko. No di mo kayat ti agbanag dakas. Sana siyak ti kalabanam. Tauray pay no isakit da ka. Dagiti agamak. Awan to ti maaramidam kontra kanyak. Tandaan am dayta. Medyo maalalukoy ko ni Papa. Marikliknak nga iti mabiyet. Maamwak tunoan niya at talaga ti mapaspasama. Di ka kadiagdan-agdan. Amin dagiti bilin mo sakbay anapan ka iti dayta lugar. Tungtung palag. Iso relax ka lang ang dita. Kat si Kangay, kumusta ti kaadam dita? Kaya't ko asiguraduam ti amin, dan? Diyak kayat nga agdarasudos kabayat ti kaadam dita. Siya kun ti makaam mo dito eh. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Wan, siya kun ti makaam mo dito ikunakmanan. Asikaswam timbilin ko nga aramidam dita. Kat ikari, maikan ka iti umento. Adi mo pulos namnamaan. Laika, di ka manan matagtagari. Nana, Anya ka di manan, ti mapaspasamak. awan nana. Di na ko mapagdanagan. Kasano asa anak nga agdanag. Kat kastamot ti makitkitak adjar mo. Awan anyaman na daytoy, nana si Mang. Ipasigurado kan ka. Okay aklaang, nana. Ala, saan ka pilitan no di mo kayat nga ibaga kanyak ti agpaiso? Tilaang kiddawag, no bilang tanyaman ti mapasamak. Ada aklaang ditoy. Nakasagana ak amangan dingay kan ka. Adong pa'y dagiti naskan nga si Kaswar. Tapno madugtanak man kailangan ti amin. Diyak umanugot adyak maamuan. Noan niya talaga ti mapaspasamak ken ni Papa. Apag-isa. Ni Papa ti umawanan. Hello, Papa? Isti, iha. Busy ka kani. Saan matunay, Papa? Mabalin ka di nga umayak dita. Ah? Papa, no kayat nak amakabanding. Saan adito'y opisina ti pagkitaan ta? Ang mamangan no ang dadagitinaskan nga si kasun dita. Awan, Papa, di ka madanagan. Sa dinungan ti pagsarakan ta, iha. Iti restaurant a pag-aayat ta apapapanan, Papa. Agsarak ta itay jay. Anya jay ko nam, Albert? Kaano nagbaliw ka, Mama? Ne. Anya ko matibaliwak, Albert. Mama, di ka makapaglibak kanyak. Oray ka sa ti panangilimad mo. Amok nga dadakas nga aramidam. O na yon? Siyak ti ina? Ngam kastakit din ti ibagbagam kanya? Iso ti mapalpaliw ko, Mama. Iso nga ron ti ibaga kada kayo. Ta saan ang mailintag ti bidot yo? Naawan ti mangibaga kada kayo. Nalalaing ka nga ron nga miti siya, kasta ka di? Awan ti imbaga kakasta, Mama. Mabalin ka di, Albert. Pumanaw ka iti sangwanak. Di mon urayan ang malipatak nga anak ka. Mama, Diyak magustuhan dagiti ibagbagam. Isu a pumanaw kan. Sakbay ang makaramidak iti saan ang maiparbang. Senyor, naimbag tada kayon.
Apay si Mang. At dakaditakas na napasamak. Pangamin, senyor. Kasla agsubsubang itay da senyorito Albert kag senyora Caridad. Anya. Wan, senyor. Kasta tinakitak iti jarda. Sige. Abay, siya akong timakam mo. Amwag no anya tinapasamak. Senyor Amado. Agyaman na kit impormasyon, si Mang. Talaga kailalaan ti pamilyami. Di mo kaya't nga agsusubang kami. Kasla pamilya kayon, senyor. Amo yung matayta. Wen, amok dayta. Isuan na laos ti panagyaman ko ken ka, si Mang. Kasla napatag-unay ti bagang kanyak, Papa. At napakainaigan da ito'y iti personal abanag maipapankan ka, iha. Ano dayta, Papa? Maipapan ka da kayo ka ni Albert. Amay, Papa. Ay ayatam ka di pa lang ni Albert. Sungbat ang kumati sa lunsod ko, iha. Kati kayat ko. Tiag pa iso tibagang. Diyak kayat nga agulbod ka. Ti kayat ko, agbalin ka na pudno kanyak. Tapno ang muk matyar aramidak. Papa, pangaasim. Di mo damagan kanyak dayta. Misty. Ita. Kaya't ko amaamuan no apay ana sa lutsod mo dayta abanag, Papa. Ihala kaya kon. Iswate kayat ko. Makita kan nga agsimpa. Iso ano awanan tinamnama ti may papanhada kayo kan ni Albert. Kasayatan siguro no mangkita kan iti sabali nga ayatan. Anya? Sapay ko mata di nakagura, iha. Diyak ngamin kayat akas lag parparang apagtatak ko ng launay ni Albert. Diyak kayat akas kalan nakakaasi nga agur-uray iti awan. Iso ano awan ang tinamnama. Aramidam kuman ti rumbang. Kat di kan kasla agpakpakaasi nga ayatan day jay nga Albert. Asino man tinakamuam iti dayta banag? Damdamagak laeng no adasan nyo ang nagkinawatan kini Albert. Dakas ka di dayta. Saan ka nga agsaludsod iti kasta no awan tinangibagakan ka? Anagsarita kami kan ni Albert. Caridad. Ni Albert tinangibagakan ka? Wano dagiti chismosa a babaunan. Saan ka kumakas ta, Caridad? Sana tunggal adadamagakan ka kat adaadagos pabasulem. Maditikas ta. Taan niya ti husto. Ti aramidam, kasta ka di? Apay. Anya ayat aramida. Si kalaang ti makam mo, Amado. Caridad. Nga mo kadi mo aklonan kanyak. Noan niya ti mapaspasamak. Iso asaan ka apilitan. Makam mo ka iti biyag mo. Kat di mo matngarod biyangan ti aramida. Sapay la kuma. Tada nagbanagan ti kasjay apan nakisarita ken ni Misty. Napintas ti solusyon ana panunod ni Panyero Amado. Engenas ka na masigurado asaan nga giskandalo ni Misty. Nagruna ket amok nga agayat launay iti dayjay nga Albert. Isu nga aramidak matnoan niya ti maaramida. Iti kasta, nanayas ton ti amin. Diyak itulok nga agnanayon ama ilidliding ti anak ko. No panunutan na naimbag, dakkel tinagkurangat kanilay ka. Ket italaeng ang makasubutakan ko ana. Ngaman yan, tanagkiro ti sitwasyon. Iswasapay la kuma tamaurnos mutlaeng ti amin. Ket
masiguradok ti masakbayan. Sapay lang kumata, di mo'y kaniti sa balya kay papananday to'y adamagakan ka, Laika. Senyor, Nakaadal kan. No panunutan na naimbag, kabaala mo na sarangten, dagiti panubok iti biyag, adumtangkan ka. Mabalin mo nga ramatan ti adal mo, tapno makaakal kan iti trabahom ditoy, kas babaunan. Nga ba niya ti makagapo? Apay asaan mo akaya ti umadayo, Laika? senyor, Imposible nga awan pa'y urnong mo. Kat masuswelduan ka mat, babaan iti panagpapay mo kas babaunan ditoy. senyor. Saan nyo ka din akayat nga agserbiak kada kayo? Imbagak matan, di mo ikan iti sabali akay papanan ti amin. Kaya't ko lang nga maamuan ti pudno arason. Dakkel ti utang ko anay bag anakam kada kayo, senyor. Iti pamilyayo. Saan ka din naumdas arason? Akayat ko ti agsubad iti utang ko anay bag anakam. Para kanyak. Saan nga umdas dayta arason? Senyor, Panagkunak at dapay na ununag arason. Kat dayta ti kayat ko amaamuan. awanan ti rason, senyor. Diyak la kayat ako na inyo ama ng gundawaya. Laika. Tapno agibusan ti anyaman nga atap yo. Sige. Aramida kong tirumbang. Ha? Tangay agsarsarita tayon, senyor. Da kayon ti umuna pagpakadaak. Agik katakon, kas babaunan nyo. Laika, pudno ka di jay imbagam kanyak. Uwan, nana. Agik katakon. Kamaudyanan na. Nagdesisyon ka matlaangan. Balasang ko. Nana, Laika, agsagsangit ka kadi. Apa yan? awan. Awan, nana, si Mang. Di mo magustuhan ti desisyon mo? Kasta ka di? Nana, Naskan nga agbalin ka anatibgar. Saan arumbang apailuyos ka? Tanuawan kan ditoy. Awanan ti gundaway ni senyora amang pasakit kan ka. napanunod ko matdayta. Nana, si Mang. Iso, sige. Pumanaw aklaan. Akluna, agkad-kad diriknak iti daytoy a desisyon ko. Diyak ko makayat at talaga ti pumanaw ditoy. Nga uray no madititrato kanyak ni Senyora Caridad. Ngam no panunuta ka na imbag. Gusto ti kastoy a desisyon ko. Nakapagsubadak mo't siguron iti utang ko anay pag-anakam kada Albert. Ngamin, nabayagan ang nagibturak iti kinaulpit kanyak ni Senyora. Narikat na ito'y para kanyak. Ngamnas kan nga ramidag tirumbang. Amok akabaulak na ito'y. Ngamin, simple lang mat na ito a desisyon ko. Nabaalak ti amin idipimusay day dinanang. Patsyak akabaalak matlaang day ito'y ita. Numako naman apanubok day ito'y kanyak. Amok amabaalak matlaang. Kat amok anas kan matan asangwa ti kabarbaro nga agpang itibiyag ko. Iso anas kan nagbalin na kanatib ko. Saan ak nagbalin analukoy?
Aramida ti amin. Ha? Laika? Albert? Ano di kaya tasawan dito eh? Apay naging empake kan. Albert? Ada ka din napasama ka dyan mo. Pinasakitan na ka manan ni mama. Anya tinaramid na ka. Ibagam kanyak. Albert, panagkunakkat husto lang dayto nga aramidak. Di mo't uray si ka. Dinamag mo kanya kiti na minsan. No apay ajak payla pumanaw ka sa babaw ninyo. Idinto ta nakaadal akon. Kabaala akon asarangton ti dawol ti biyag. Laika. Agyaman na kiti ado at tulong mo kanya. Iti ado at tulong nyo kanya kiti pamilya. Laika. Albert, inarakop na ka. No siya krati masurot. Diyak kaya ka pumanaw ka. Anya, Dahil tatak paiso. Talo mo balin. Diyak kaya ka maisina ka pa iti imatang ko. Nga maawatak no apay anaskan nga aramidom dahito eh. Katsapay lang kuma. Tagan nagkaakanayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayan ni Laika. Apay siksik at trabaho ang makitkita. Senyora, Oh, apay nagmulagat ka nakakita kanya. kwangamin, senyora. Day, Pagsalsalod-sodan ka si Mang. Ayan ni Laika. aday jay silid mi, senyora. Anya? Naglaingan? Payman? Ay, Diyos ko. Amangan no anya man ti mapasamak. Sapay lang ko ba? Tawan ti dakas ang mapasamak. Madlaw analitay ka, iho. Nakapagsarita kayon kinilay ka, Wen, papa. Albert iho. Panagkunag. Gusto lang ti amin. Saan ka di? Maawatan kayo. Amok man natin kaya Diyosawan. Kaasi ngamin nilay ka. Nuag talingaad ditoy. Katamo ka di mo kaya't ngagba nagakaasi nilay ka. Nang runa, kat espesyal kan ka. Saan ka di? Papa, Di adal nilay ka. Adun tinaglabasan na itibiyag. Amok ngagbali na natibker. Kat dakal nga igam na ti adal na. Tap nagbaligi itibiyag. Iswadi ka nagladingit, iho. Ngamin, saan mo ta kaya't asawan? Aga po ta pumanawan kas babaunan ditoy. Kat saan kayon ngagkita pa'y? Agpada ta alalaki, iho. Kas naibagakan kan, amok no anya ti marikweknam, nga uray di mo ibagakan yan. Kat maawatan ka, iho. Pumanaw ka? Tapno malibasam ti panangdosakan ka kasta ka di, ha? Senyora, Pumanaw ka? Tapno malibasam ti kinaulpit ko kan ka? saan akasta, senyora? Kaya't ko lang kumamat Di ka nagrason. Dayta dagpaiso. Pumanaw ka? Tapno makalibas ka kanyak. Ngamsaan ko nga itulok. Anya ti kaya't siya asawan, senyora? Amok nga adda pa kay naigan ni Amado. Iti dayti a desisyon mo. Tanasipotak ti panakisarita na kan ka. Ha?
Saan ka alapdan, apumanaw? Tadyak kay at tiag parang a kontrabida, Laika. Ngam daytoy titandaanam. Iti kanito nga awan kan ditoy. Nisimang ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Am-am mo nakmat siguron. No anya ti imbagak. Aramidak. Diyak agpangadwa amang dosa kan nisimang no patuluyam ti pumanaw. Isong addakan kan ti desisyon. Kumusta gayam ni Dan, iha? Iso ti binilin ko ang mga sikaso iti parikot iti may sa amprans ti negosyo tayo, Papa. Kasta ka di. Wan, Papa? Siyakla ko man ti mapan. Ngam nagadumat tinaskan nga asikaswar. May baglakit din ta mapagtalkan ni Dan. Uray kaskasano. Ada mapangnamnaman na mga sikaso kadagiti rumswa aparikot iti negosyo. Naku namon, Papa. Gan talaga apakairanudan ni Dan. Saan ta nagbidot ta ng tulong ken kuana, iha? Iso abilibak matken ka. Amom tiag kilatis iti tao arumbeng at tulungan ken pagtalkan. Panagkunat kat tinawid ko kan kadayta ak kababalin, Papa. Kilang nagbidotam. Ket ti panagayat mo ken ni Albert. Papa, Sana pa nang tagibasit kan ka, iha. Ngam no may papanan ka ni Albert. Kasla di mo na aramatan ti utak mo. please, Papa. Saan ka kumangagsawi ti kasta? Masaksakit anak. Diyak kaya't amang agdagitang manipod kan ka. Anya ti kayat mo asawan. Kunak man no nakaikadangkan. Nana si Mang. Diyak gayam kabailan. Anya. Agkitakit ti riknak. Diyak kabailan ti umadayo ditoy. Anya. Ngam apay. Nana, pangaasim. Di mo ko mandamagan no apay. Balasang ko. Kunak man no kayat mon asang wanti ka barbaro nga agpang tibiyag mo. Para kan kamot laeng, no bilang taagikat kan ababaunan. Nana, No anyaman tinamagbaliw iti panunot mo. Pangaasim talipatom pay laeng. Kasayaatan mo't laeng no umadayo ka ditoy. Tapnod imon mapasaranti kinaulpit ni senyora. awan kwenta na kanyak dayta. Basta diyak kayat ti umadayo, Nana si Mang. Diyak kabailan. Nakaawag ka mat, Panyero. Panyero, kaya't ko lamang mo managpakatan kanyak ni Laika. Anya ti kayat mo asawan? Agikatan kas babawnin mi. Papanan na nga rod. Panyero, di adala ni Laika. Amum dayta. Panyero. Nasirib ni Laika. Patsyak nga muna tararamidin na. Kang runani ti amin. Sigurado akabalan na ti agbyag. Tanatan na bitirigan. Kanamunan ti araramidan na. Ala nga rod. Basta Panyero. Di mo ko mabaybayan. Diyak kayat ang maisagmak ti anak ko. Agkapuyak no may papanan kin ni Albert ti saritaan mi kin ni Papa, Dan. Diyak man mo. Saan ko maarumbang? Nga marignak ang mapaulima ka. Tunggal da kamatanan ni Papa ti may papan kin ni Albert. Kanamom ka di. Kaya't naalipat ko ni Albert. Dayta timbaga na kanyak. Agsapulaklakanon iti sabaling nga ayata. Tetdiyan kun mang namnamapay kin ni Albert. Tsaka mo. Ngam ika gumaakdan. Diyak mat kayak ti paatiw iti marikrit nak ita. Basta,
Asikaswam tinasken nga asikaswam dita. Ket agsarita tanto itinalapat. Apaman ang makasubli ka ditoy. Kunak man o nagkinaawatan tan, Laika? Ladingitek, senyor. Jak gayam kabailan. Aniya? Kunak no natib karakon. Ngam saan mat gayam. Laika. Anya ka ding agpaiso ti rason. Apay ang nagbabawi ka. Senyor, pangaasiyo. Di ko mandamagan pay. Ha? Basta jak kabailan ti pumanaw. Kumita ka iti diretsyo kanya. Kat ibagam ti rason, balasan ko. Senyor, Ibagam kanyak ti rason. basta, senyor. Iso a pangaasiyo ko ma. Di na kon pilitan. Basta jak kabailan ti umadayo ditoy. Apay di ka makaturo, Papa. Ada naman ti rabiian. Pampanunutak ngamin dyan ay baga kanyak ni Amado. May papan iti plan-planun mi a negosyo. Kaslada pa nagduado ni Panyero Amado. Anya nga min ang negosyo dita. Mamuam tumatlang, iha. Papa, Ala, inkalatagi na nan. Madamdaman to na maturugan. sigurado ka, Papa? Wan, iha. Agpalabas aklaang iti sumagmamano akan ito. Kunak tumat gamin. Saan to ang mabalin a pumanaw ditoy ni Laika? Jak pailan na ipapastipong tut ko kan kuana. Iso saan ang mabalin a pumanaw ditoy? Ado ti pamusposan tapno malapdak ni Laika? Di na ibaga agapo ta nakaadalan. Kat nasir-siriban ngam iti siya. Adayo ang nasir-siribak matlaang no idilig kan kuana. Kat iti oray kanuman. Di naktumabalin nga artapan. Ayan nga tan ni Amado. Apay adi matlangan sumrak dito'y silid mi. Ngam, baybayak laang. Saan arumbang nga ipariknak kan kwa na nga apektado ak iti aramidan na. Mas dawak mo't narod, Papa. Albertijo. Amangan met no. Gapukan ka. Anya? Amom iho, ibagakan ka. Saan la sikat espesyal ti trato na kinilay ka? Anya ti kayat masawan, Papa. Uray nilay ka. Madlaw ko nga de espesyal arik nanakan ka. Ah, Katam mo. Sana ka nagbidot iti day tapaliw ko. Papa. Ket no bilang laeng. Ikari. Sana tungagked-ked. Takas itinakon-akon. Diyakon pakibiyangan ti personal ariknam. Makaamu ka amang pili iti babae nga ayatem. Dayjay ni Laika. Kas iti sigod nga aramid na tungkalagsapa. Sibsibugan na dagiti masetas ko. Nagmaya tirig na. No kastoy ang nagbaligi ka.
iti plano. Tiyan mo siguro ni Laika kat makaakalpay kas babaunan mi dito. Jack umanugot. Sana siya ti subsubukan na. Agtalinaed iti baba ni Laika. Kat santon Apolos amakalakam iti kinawa. Nga oray pa'y makuna adi adalan. Mama? Si Kamat Gayam, Albert. Good morning, iho. Kasla naragsak ka mangkit kita iti panagtrabaho ni Laika. Natural lang dito. Babaw na ni Laika. Kat maragsakan ti amo akas kanyak. No makitak anagagat nga trabaho. Ti babaw na susweldo ak. Ah, Rumbang lang mat nga itrabahuan na ti may susweldo kan kuan. Saan ka di? ibagaman tagpaiso kanya, Mama. Anya dayta, iho? Adda ka di pa kayo naigam iti panagbaliw ti panunot ni Laika. Apumanaw di balay. Pumanaw? Nilay ka? Pumanaw? Diyak mo na ita, iho? Mama, Adda gayam kasta nga issue. Diyak mo. pangaasi Mama. Di ka kumagulbot. Sanak nga gululbod. No di mo nadakamat na ita. Diyak pa'y nga rod mo. Isungawan nga rod ti ammo iti dayta nga ibagbagang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa, maladawak ang mapan iti opisina. Awan magnamin tinaskan nga aramitak iti masapa ityan. Kasta ka di, iha? Wan papa, nagluto akon iti armosarta. Aglang lang tapay amangan. Kwa iha, masapak nga minarumwar. Ha? Papa nam, papa. Ija ayan ni Panyero Amado. Ada nga minaskan na pagsaritaan mi. Si ka mismo ti mapan ityan? Uwan iha. Okay. Angam, sakbay na. Sige, aglang lang tapay nga rod nga agarmosar. Kalaat ang nagbaliw ti panunot mo papa. Di mo kaya't ngagpasugnuda kanya. Siyempre, iha. Talaga jak kaya. Iso sige. Agarmosar tapay. Kagura na kadin na sinang. Saan? Ngam kagurak ti desisyon mo. Nana, Anya ti makagapo. Apay akalat ang nagbabawi ka apumanaw. imbagak mo ti rason saan ka di? Diyak ka ba ulan ti umadayo? Sa anak amamati. Nana, Marikriknak. Amok. Adda nadagdagsen arason. Hangam, tangay di mo kayat nga ibaga. Di kapilitan balasang ko. Tila ang kidawag. Sapay la kumata saan ka ang nagbidot iti pangngadang mo. Asaan apumanaw dito'y balay da Albert. Ada akong dito'y batog ti gate ti balay da Amado. Di na namnaman nga umayak ita. Diyan nga mininyawag kan Juana. Dumsaga ko na. Sapay la kuma. Nay, ano oras yun, Sir Fausto? Laika? Uwan, sir. Apay akas nalaklaat kayo, nakakita kanya. Aqua. Saan ba? Saan, iha? Wingayam. Ni Amado. Adda di taunag. Sige, umay kayo, Sir Fausto.
makapasurun ti kasto yan. Yak maawatan ti riknak. Kas lakit din dihado ak iti panagriknak. Anya ti rumbang nga aramidak. Madlaw ko adisidido ni Papa iti imbaga na kanya. Nga oray no agsapol akon iti sabali nga ayatak. Diyak kanon mang namnama pahikin ni Albert. Adda punto ni Papa. Takasano? Talaga ngamin adi na kun ikaskaso ni Albert. Ngam siya. Mariknak ngay ayat at pailaang ni Albert. Kat kaya't ko nga aramidan ti amin. Tapno matagikwak ni Albert. Kunak na pimanawan. Jak ninamnama nga agbaliw ti pangadang na, Panyero. Panyero. Mas dawak mat nga rod. Oh, Apay anak ka umay ka. umay ko kumasalod-sodan kan kano sa dino tinapanan na. Ngamsad mat gaya man nagtuloy a pimanaw. Panyero, Ket, kasano garot itan, Panyero? may salangan ti pamuspusan, Panyero. Kinapuno na, Panyero. Rinugya ko ng upayan ni Misty. Ha? Day tatyag pa iso. Kat ikagumaak nga upayan tapno saan ang masakitan unay no bilang matuloy ti plano. At ka no negosyo a plan-planway nyo kan ni Amado. Adda, karidad. Iso na lang takas lagdwa-dwa ni Amado. Adan sakat madi nakita na iti dayjay ang negosyo. Kastagayam, Apay karidad. Agdwa-dwa ka nga mangan no adda madi nga aramidan ni Amado. sikatinag ko na iti data. Sana siya. Ha? Sikati makam mo iti amin, tada kayo ti kanayon nga kuyog. Pudno gaya man nagsublin ti sigod nga ugalim, karidad. Anya? Gusto gayam ni Panyero Amado. Ichis-chismis nakgayam kan ka. Mapagsarsaritaan mila no daduma. Nang runa no daytay madlaw ko nga aburido ni Amado. Ketan yan. Tasikaman gayam nga ti pagparparikutan ti gayam ko. Iti kasta atinor ti saom. Kaslakit din indikasyon dayta ang maulit manan. Tinapasamak idi. Amok ti gayam ko. Ket masigurado. Di nan ulitan ti bidot ana aramid na itinaminsan. Dito'y kalaaglay ka. Baybay am ida ijay salas. No ayabanda ka, sa kanto lamapan. Nana, Madino ag marmarang mangkalatan ijay. Narigatan. Ang mga naanyapay ti mapasamak. sige, Nana si Mang. Agtong palakkan ka. Agyaman ak no kasta. Wan gayam, Nana. Madamag ko man laang. Anya dayta? Idi sang sangput ko ditoy. Nakita kada kayo ti sanggir ni Senyora Caridad. Nang runa kat kapudpudutan sa idi ti susik da ken ni Senyor Amado. Jack ilibak dayta. Nasda awak met nga rod. Idi kalat asya kon ti pangyong umanan na kadagiti amin abanag. Tasaan matasigod akas jay kanyak ni Senyora? Ha? Angam nagsublimot laang ti sigod nga ugali na. Kat dayta tinakabutbutang ita. Diya ko naramatan tilugan ko. Makilugan akon kini Fausto. Makamo ka. Apay ka di akasta ka manen. Jakamukan ka. Anya lakit din ayan ni Caridad. Talaga narigat nga ispilingan ti ugali na. Nakmanlangan it ayan ni Fausto.
Mapan kamin, itinasken apapanan mi. Laika! 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 Senyora, Apay nga ita ka laang. Itay pay nga ayayabad ka! pasensyakan, senyora. Manal ka kipit niya! Mama! Hindi mo kahit asyak ti makalaban mo. Ano niya? Laika, panawan na kami dito. Senyorito, amang... Panawan na kami, Laika. Itat! Laika, anyat na pasamak aya. Kabilan na ko man ni Senyora Caridad. Tanabayaganak nga imasidagkan ko na. Ngam kalaat nga inatipan ni Albert, nana. Anya? Day tati agpaiso. Kat, day jay. Agsubsubang dan. Anya? Ay por Diyos. Apay ngamin ay ang agpungpungtot manan ni Senyora Caridad. Diyak amo, nana si Mang. Ay, saan ta nga umas asidag kadakwada? Dito'y talaang Laika. Narigatan. Amangan no data ti pagipapasan ni Senyora iti pungtot na. Kayat mo asawan. Agayat mat ni Laika ka ni Albert. Diyaka mo, Panyero. Ngam kasta ti madlaw ko. Panyero. No bilang tagpaiso ti paliw ko. Kas itinakon-akon, matuloy matlang tinagtulagan ta. Saan ka di? Nga anak mo ti maasawa ni Albert nga anak ko. Oh, Panyero, adda ka ti pariko? Awan matkit di, Panyero. Kat kumusta ni Misty? Sana matagtagar eh. Nukas di adda kamatag alipatan na ni Albert. Sapay la kumata maramid na ti kasta. Ngamin, talaga aday talaangan ti solusyon tapno masiguradom ti kinatalgad ni Laika nga anak mo. Dak magustuhan ti Aramida. Iparparupam kanyak nga ad-adda nga isakit mo dayjay ababaonan. Ngam iti siya nga inam. Aramidak lang ti rumbang, Mama. Ngamin, saanan anain kalintigan ti aramidan? Talaga na impluensyaan kan iti dayjay alay ka. Kabalan na ko nasong-basong batan gapukan kuana. Jak aramidan ti kastoy. No amo kahusto kumater aramidan. Awalan ka iti bayin. Siya ti inam Albert. Ngam kastakit din ti tratom kanyo. With all due respect, Mama. Rinam ka. Amom dayta. Ngam gapo ta makit-kita ka saanan na husto ti aramid mo. Nas ka na ngarag. Saan amabalin? Saan mo nga isakit dayjay ababaunan? Isakit ko. Tadyak kayat yak aramidam kan kuana. Paspasakitam ni Laika nga uray awan mo timading at aramidan na. Apay. Iti anya aga po nga isakit mo launay dayjay ababaunan. Anya ti makagapo. Ay ayatot ni Laika, Mama. Anya. Kontento ka din. Nangagmon tipod na. Iso ala dingitak. Jak itulog apasakitam ti babae nga ay ayatek. Albert. Katsapay lang kumata sana na maulit pa'y tinagalas nga aramidam kan kuana. Takas itinakon-akon. Jak itulog apasakitam ti babae nga ay ayatek. Saan? Saan amabalin daytoy? Jak itulog. Saan amabalin? Nasakitin ti matak, Panyero. Pag inanaampay ngamin na, itay ka pa'y ditasango ti computer. Nasken ngamin amayin kud ko amin dagitoy. Amo, Panyero, yung panunutan met, at dan idatta. Saan ta nakas kadagiti agtutubo, anapigsapay lang ti matata,
Nga oray no agmalmalemda nakababa di computer. Sa bagay, Kas kanyak, tapno sana mabannog unay ti mata. Buy-buyag pa dagito'y viral dito'y internet. anya kan sa. Kas kalag tutubo, Panyero. Panyero, kita ang dito may sa viral video dito'y internet. Anya dayta. Dito yun kita Diyos ko, ni Misty dayta, Panyero. Wan, Panyero. Kat ti babaya kinabil na itimol. Kita Nilay ka. Wan, Panyero. Awanan ti sabali. Nilay ka dayta. Una yan ni Misty. Nagalas at talaga ti ugali na. At dapay, kita Ni Caridad. Wan, isuti masidag kadakwada. Kat isuti na nga tipaki ni Misty. Panyero, Jack magustuhan daytoy anakitak iti internet. Panyero. Balakat ti may sagayam. Saan mo basta sungatan ni Misty? Laglagi pa. Agat atap dayjay. Naskan nga ganat ka, Panyero. Sana rumbang agdarasudos ka. Tamangan no nakarkaro ang mapasamak ti pagamamkam ama iskandalo ni Laika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana si Mang, anyatan di mapaspasama ka dagiti agina. Laika, balasang ko. Ang mga noon niya mo itong tinapasamak. Saan tamot naminan anang agkisaritaan da? Tanagtali na agtalatan dito eh. Saan ka anatagari? Amangan numangagda ka. Nana, Narigatan. Amangan no niya ti mapasamak numanggagda ka. Amangan no nakarkaron nga agpungtot ni Senyora Caridad no mabisto na ta pagsarsaritaan ta ida. makonsensya Nana. Ha? Apay ko ma. Siyak namin ti makagapo, no apay ang nagsubang dagiti agina. Jak maaklon da ito ya. Saan na mabalin? Agayat ni Albert iti babaonan na. Saan ang mabalin? Anya ti arambitak? Kayat ko nga ipapas ti pungtot ko. Nga masiguradok at jak maipapas. Talapdan naklakit din ni Albert. Ni Misty. Awagak ni Misty. Isulaong ti amok apang ibuksilak ita. Iti marikrit na. Nana, remor ni Senyora Caridad. Laika. Nalaos ti pungtot na. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kuha na iti papanan na. Ha? Madanagan ka iti mabalin ang mapasamak ka ni Senyora? Apoy ket din ajak agdanag, Nana si Mac. Ay, una yan. Talaga anasingpot ka. Nana, Ano sa bali lang ata? Ang mga no idawat da pa yun ang madisgrasya ti tao anang pasakit kadakwada. saan amay parbang ti kasta, Nana? Laika. Saan arumbang nga ilunod mo ti pada matao? Taamangan mo si kanto ti pagbalatakan ti amin. Panyero, namnamaag akabala makontrolan ti rignam. Ay, Panyero. Narigatan. Ang mga no nakarkaro nga agatap ni Misty kunakmanan. Ikagumakalapdan ti riknak, Panyero. So na lang ta. Panyero, Saan na maisina iti alintataok tinabuyak iti internet. Dinangram ni Misty ni Laika.
Itala nga maawatak panyero. Dayjay lakit iti makagapo. No apay nasa o kanyak ni Simang akas latatakas ang napasamak, idirimuar ni Laika. Aniya. Sigun kini Simang, sana nasaya ti jar ni Laika idi Simang pet. Ngem saan na akayat nga ibaga ti makagapo. Oh, talaga nagalas ti aramid ni Misty. Saan ko ang magustuhan? Tita Caridad, kalaat iti apanangkid daw yung agsarak tayo Pasensya kan, Misty. Tita, Sika lang ti amo ka tao ang makaawat kanyak. anya nga min ti parikot. Oh, Anya ti parikot ko na, Tita Caridad. rumbang nga ta nga ibagak ka ni Misty. Ti inaklon kanyak ni Alfred. Tita, are you okay? Awan mat iha. Iso na lang tadyak malapdan ti suron ko. Kadag iti kabalay ko. Nang ronay ti dayjay ang babaunan. Dayjay man gaya man ababonan. Talaga nga iti uray kaano man. Sa iro dayjay. Riribok iti biyag. Naku namon na. Iso asapay la kumata sa anak kasing akan ka iha. Si ka lang amin ti amo ka makaawat kanya. Napanan ni Caridad. Ay na, senyor, di mi amo. Kalaat-latan arimwar. Apa man na nakapagsarita na kan ni Senyorito Albert. Anya? Nagsubang dangamin, senyor. Iti anya agapo. Danda ni manan kinabil ni Senyora ni Laika, gapo itiluksaw na. Apa man ang nakapanaw kayo ka ni Don Fausto. Ang inatipan ni Albert. Katdaytan ti gapo na ti panagsubang da. Aniya. Dayta ti agpay so senyor. Ay, nagdanag ak nga ron. Nagdanag kami kan ni Laika. Ket ni Albert. Adda iti silid na. Nilay ka. Adda iti komidor, senyor. Ala. Panawan ka pa dito, Simang. Kasaritak ni Albert. Tita Caridad, saan kayo matan ang matagdagari? Ha? Talaga anak karo ti suron nyo Aklonak, Misty. Well, don't worry, tita. Adaat dito'y amangan dingay kada kayo. Agyaman at iha. No manugot kayo. Ada amok a lugar a posible a makatulong kada kayo. Tapno makaaliwaksay kayo. Ha? Kaya't yung timapan ichay, tita. Ipasyar kayo ichay. Kasanon tilugan ko. No worries, tita. Iba kita pailaan iti parking lot to'y restaurant. Aramatin talaangin ti kotsek. Tamapan ta iti ibagbagakan ka a lugar. Kastagayam tinapasamak. Amo. Saan ang aklon ni Mama timbagak kuana, Papa? Albert. Nadlaw ko tinakaro apong tot itilangan. Idi imbaga ka jak itulok apasakitan na ni Laika, gapo tayo ayatan. Pudno parikot tinapasamak iti nagbaatan nyo iti inam, iho. Ngam dayawan ka. Ah, Mas daaw ka? No apay ngayon baga ka, dayawan ka? Papa. Dayawan ka. Tanaturad ka ng ibagakan kwa na iti pudno amarikliknam. Siya kidi, jak pulos na iturad nga insawang kadag iti dadakkel ko. Adjak ay ayaten ni mamam. Papa. Ngam sana kaya't asawan dayta. Ang nagbabawi ak. Gaputan na sursurok mayat nga inayat ni mamam. Kan kasi tinakunakon kan ka. Dakkalayaman ko itinamaswa.
Tanodyak na asawa ni mamam. Awan kakit kuma, aputot ko. Madanagan na, Papa. Amangan na niya ti mapasamak yan ni Mama. Di kagdanag. Padasak nga awagan. Iti kasta, maamuan ta no sa dino tinapanan na. Nagpintas nga agpaiso iti daytoy a lugar. Makapasalipo kag itirik na. Nang rona no maaplawan na ka tinalamiis, apuloy ti angin. Makalipatak nga oray ka... Ni Amado ti awag. Jaksong-song batan. Baybay ak nga agring ti cellphone ko. Amangan nuaddan ije balay ni Amado. Kat naamuan nan nuan niya tinapasam. Nakapagsalita nga tanda senyor kan Albert, nana si Mang? Ay, Jack ambulay ka. Apay ka di. Nasa ludsod ko laan. Ay, nakapagsarita na siguron Anya nga tati mapasama. Anya ti kayat mo asawan. Amkat namin nga amangan no daytoyan ti pangrugyan ti nakaro asusik ti pamilya da Albert. Pinatuloy ko lang kuman ti pimanaw. Saan ko napasamak ti kastoy? Laika, balaasan ko. Talaga ama konsensya nana si Mang. Basol ko amin dagitoy ama paspasamak ita. Saan? Awan ti basol mo. Saan ko maakasta? Di mo pabasulan ti bagi. Tita, sinumbatan niyo kumaan ti awag ni Tito Amado. Yak kayat, iha. Tita Caridad, Amang ano imbes sa makalipatak, kat nakarkaro pa'y ang masurunak. amuyo tita. Ito na ang anak kita kayo akas na. Nalaos ti pungtot yo. Pasensya ka na, iha. Awan anyaman na tita. Imbagak matdan. Nakasagana ak amangan bingay kada kayo. Agyamanak. Agtali na tayo dito'y aging gatkay kayat yo. Itikas na. Mailiw-liwag yun no anyaman ti marikrik na yo. Naibagaganyak ni si Mang abababalawan ti bagim, balasan ko. Senyor, Awan ti basol mo. Talagang amin nakasday ti ugali ni Caridad. Nakaro no makaungat, kat kumpurmilatan ti pagpupungtutan na. Iso apang asim. Saan mo pabasulan ti bagim, ha? wen, senyor. Among balasan ko, mababainak ka ka. Iso nga kidkid daw ako ni ti pamakawan. Senyor, Jagmat magustuhan ti aramid ni Caridad. Ngam narigat at rin. Tas sabali ti taray ti panunot na. saan aron bangagkid daw kayo kanyak iti pasensya, senyor? Laika, Ornusin nyo lang kumantian yaman na parikot. Kat ikarik aliklikak ti makaaramid iti saan ang magustuhan ni Senyora Caridad. ada nagsardang alugan. Ni Senyora Daytan, senyor. Laika, saan? Di ka mapan. Sa kun ti mapan mangilukat iti kay. Naimbag matadakan, Misty. Wan, papa. Nagapwa. Imawag at itay iji opisina ngam awan kay jay. Nagkuyog kami kini Tita Caridad, papa. Nagbanding kami. Anya? Ni Caridad manen ti kinakuyog mo. Apay, papa. Ada ka di parikot? Awan matidakas no nagkuyog kami man kini Tita Caridad,
Awan ti dakes na, no awan ti aramidem apaka ibabainan. Mangibabain ka, Misty. Kunak no nasimpet kan. Kunak no awanan ti sigod aki nasupladam ngem nagtali na edlat tagayam. Ne, Papa. Anya ka din na itang ibagbagam. Apay akasta ka maten. Di kan agin didiam mo. Amo kun ti amin. Nabuya kun ti viral a video iti internet. Anya a video, Papa. Natangken at talaga ti ulbod mo niya. Tapno di kan makalisipay. Ibagak man laangan. Amo kun ti inarabid mo kan ni Laika ijay mall. Ti panangkabil mo kan kuana. Nabuya kun ti viral a video. Mangibabain ka, Misty. Awan apulos ti delikadesam. Agasam ti kasjay nga inarabid mo. Kuha, Papa. Let me explain. Awan ang tinasken nga ipalawag mo. Nalawagan na buyak ti amin. Kat uray anya ti ibagbagam. Sikati nang irugi iti gulo ang napasamak ijay mo. Di nakitaon iti kasta, Amado. Diyak magustuhan ti kasta adjar mo amang kita kanyak. Awan mo ti dakas nga aramitak ket karidad. Dakas lang ti panangipapan mo iti panagkita. No adda tinaalas nga inaramid mo, adi mo ibagbagakan niya. Anya ka di manan ti sasawam. Sangsangpet kulaang, ngam kastakit din ti ibagbagam. Saan ka na makapaglibak, karidad? Amo kon ti amin. Anya ka di manan ay taas sa asawam. Mabaling ka di. Napudot ti ulok. Pinadas ko laan na pan inliw-liwag ti pudot ti ulok. Isuari muwarak. Di nakrubruban ita, Amado. Napudot ti ulom? Makapungtot ka? Gaputa na amuam at imbabain nyo kini Misty ijay mall. Kat ay ayatan ti anak mo, kasta ka di. Ha? Imbaga kanyak ni Albert ti amin nga imbaga na ken ka. Inlawlawag na kanyak. Kat? Awan ti aramidem, Amado? Di mo man lalapdan ti kinamauyong ni Albert? Saan a kinamauyong ti agayat? Anya. Amumat no kasano ti panangiduol ko kini Albert ani Misty kumatirumbeng a makaginasat na. Ngam talaga adi na kayat ni Misty. Gapot Tasino ti rumbang nga ayatan na. Ti may sa ababawnan. para kanya. Nalpasan dagiti gundaway akanayon kami nga agsubang nga agama. Gapulang iti panangiduol ko kenkwana kini Misty. Nahustuanan iti tawan ni Albert. Kat impanagnag na kanya, akabalan ng tiag desisyon para iti bagina. Isuan niya matiagbalin na panghadang na ita. Saan ko akontraan? No dikat suportaran. Agsubsubang samot na senyor kan senyora. Kaslan alingag ko titimot ni senyora. Kaslan nakaungungat. Laika, saan ta ko maabyangan idhan? Nana, Pangaasim, saan ta na makiraman pay? Narigatan, no maibawing pay kada tatipungtot ni senyora. Amumon ti kayat ko asawan. Umdas kuman dagiti napasamak iti kanlabas. Tapno maamwam asaan arumbang apakibibyangan taida. Tatalaga nga awan ti pirpirit ni Senyora Caridad. Ti amo ni Misty, nagtungpalak iti impaaramid na kanyak. Di na amo, nga inasikasok laang ti maipapan iti plano. Apan nangagum iti amin asa ni kwada nga agama. Nalaing di abogado akin akong sabos ko. Bilibak iti trabaho na. Bilibak iti amin nga imbalakan na kanyak. Patyak nga awanton ti maaramidan pay da Misty no bilang. Ha? Ni Misty tumawawag. Sung batak adagos, tapno saan kit di adumlaw.
ka din timpasikasokan ka, Dan? Kung Misty, kinabot no na. Nakaimpakiyak pa yan. Tagsubyak ni lugar tayo ito nagsaba. Nasayaat nga rin dagas na. Adda ka lang kumaditoy, Dan. Adda ko mapagkamangag. Apay Misty, anya tinapasama. Dan, Agsang sangit ka kadi. maluklok sawak, Dan. Diyak may papastiluksaw ko. Anya? Diyak ang munuasin na ti pagkamangag kita. Misty, doon niya man ti pagdadala na mita. Patip ka rin ko man ti paginakam mo. Yakon urahin ti bigan. Ina ko ni ti terminal itamot laan. Agawid ako. Dan, Ikagda na. Sumangbot ako. sige, Dan. Sikat ti makamo. Nalabit adi mo pa'y amo ti may papaniti pagbaga ka video, Albert. Talaga saan pa'y papa? Pudno agar aramat akit internet. Gam para lang kadagiti transaksyon ko iti negosyo. Iso adi mo amo ti may papaniti dayjay ang video. Talaga analas to ugali ni Misty. Katamot papa. Adamot lang pakainaigan ni mama iti dayjay na pasama. Albert, Agpada dang awan konsensya na. iho, Makapaluksaw tinamok kada kayo papa. Ngam ikagumakalapdan ti bagit. Tamo. Nalauson ti gura kanyak ni mama. Gapo iti panangaklon ko kunkuana iti marikrik na. Nalawag gaya man. Dakpaikit din nakaputa dagos. Kaputa. Limuar nga tan ni Misty. Nagsapan. Sumiri pa kiti tawa. Amangan no sa bali mo't dayjay. Di Misty talaga jarimuar. Di na pa yan inrikap tigay. Anyan ni Misty. Ay, amo ka na sakit tinakam dayjay. Gapo iti panang kumprontar ko kankwana. Ang basol na mutlaan. Kat panagkunak. Dintengan ti panawan asaanan arumbang nga agbutenga iti mabalin nga aramiden na. Nukas jay akaunget ko gapo iti basol na. Di na kon mabalin abot-bot ngen ita. Adangran na tibagi na. San kon nga itulog. Laika, jay bilin ko kan ka. Ammom mat siguro no anya ti rumbang aliklikam. Uwan na si ma'am. Agan nagtalatahan. Ammo ka nakaro ti tension ita diti balay dagiti amo ta. Saan ta nga ammo no anya ti mapasama? Narigatan. Di kagdanat na si ma'am. Liklikak dagiti amok a posible apakarubruban ti pungtot da. Nangruna ka ni senyora. Nasaya at launay. Alan, ituloy tang ti agtrabaho. Tamangan no kan lahat nga umay dito ni Senyora Caridad. Parbangon pa anak kasang petak. Linaplap daklaan ti bagik ngay mawag. Wino nagtekskin ka. Tam ka nga mga numaistorbok ti panaginanam. Inawagan naklata ko man ah. Pasensyakan ko nakmay. Diyak kayat ang maistorbo ti panaginanam no bilang laang. Anya ti napasamak. Kinaungat na ni papa. Gaputa na buya na iti internet tinaramid ko kinilay kay Jemon. Anya? Mangibabainak ka no? Ta tinutupak tikas kinilay kay Jemon. Kat tidakas na. Nagbalin pa'y a viral iti internet. Di na ko makagura. Ngam adda punto ti amam. Ni papa ka di ti ayunan, Dan. Saan nga iti kasta, Misty? Ngam iti daytoy agundaway.
Saan arumbang apailuyos ka iti soron? Ken pudot ti ulong. Utek tinasken apagandaram ita. Tapno maamiris mo, no anya ti kasayaatan a solusyon iti amin. Aga tapakdan. Anya ti atapem? Amangan mat no adda palimad ti ama kan ti babaunan da Albert. Anya? Sika amat. Imposible mo't atutupan ti amam ti babaunan. Basta, kayat ko ti makasigurado. Iso adenggam no anya ti kayat ko ang mapasang. Kasayatan no kasding agpupok iti seledmi ni Caridad, si Mang. Senyora, Maliklikan ti sana nasayata mapasabag. Maliklikan ti pan nakapasakit yo. no siyak. Nairwama kon, senyor. Nabayag akon nga agpapakahikada kayo. Nilaang layka ti pampanunutag. Si Mang, Ambuyo met akasla anak kon ni Layka. maawatan ka si Mang. Kaya't maragsakan ak iti kastangar aramidam kinilay ka. Senyor, Kasapulan ni Laika ti mangisakit kan kuana. Tamom met, dakkel ariri. No da kami kini Albert ti mangisakit kan kuana. maawatak, senyor. Sabagay, uray anya. Sarangtan ni Albert no may papanan kini Laika. Ha, Gamno siyak, naska na dumistan siya. Ngamin, sabalya talaga ti panunot ni Caridad. Katjak kaya tamarubruban tinagalas nga atap na, nukasta ngay sakit ko ni Laika. Talaga adyak maaklon ti imbagbaga kanyak ni Amado. Iti rabi. Amin dakitoy. Nilay ka ti makagapo. Jak na panunot a posible gaya man ita ti kasyaya. Sabagay. High-tech itan. Di minadlaw ka ni Misty? No asino kadagiti adda ijay mo la. Tinang video kada kami. Tati atensyon mi idi kat addalatan kanilay ka. Ngam sana bale. Total. Kinumpronta na kon ni Amado. Patya kanalpasan ti amin. Awagak man kit ni Misty. Amwak no anyamatan ti mapaspasamak kan kwan. Naamuan matan ni papati amin tita Caridad. Nalaos ti pungtot na kanya. Mangibabainak ka no? Ibagakan ka ni papampikas ta? Wan tita, isungarod anasakit tinakam ko. Kat nakarkaro anarubruban ti gura iti babaunan nyo. Kasayatan kuma. Numapukaw laangan. Laika. Tita, Numno papanawag. Jakon makabalas. Jakon maparigat. Idi husto. day tangarod ka tita. Saan yun ama ipapastilok sa uyo? Nakunamon, Misty. Kat, anya ti plano yo, tita Caridad? Tumaytay mingak laang, iho. Ito asaan nga agsig, sigurado dahi kay anlay ka. Tatalaga adyak agsardon. Aging ga adyak maipapas di pungtot ko. Magustuak day ta nga imbagayo, tita Caridad. Talaga, Misty? Amam mo na ko. Sa anak nga agsardon. Aging ga adyak na ipatungpal di kayat ko. Amok day ta, tita. Iso nga uray pa'y kasdyay a kinaungat nak ni papa. Ikagkagumaak ti agkalma. Taamok nga dakamat amang ibalas kanyak iti dayjay alay ka. Igagdanak, Misty. Talaga, ngaramidok day ta. Agyaman na, tita Caridad. Ngamagan na kayo laang. Taamangan no nakarkaro adumakkel ti ririyo ken ni Tito Amado.
Inuta kon nga ornosan ti amin. Nakasarita kon ti abogado. Ket nabalakadan na kon iti rumbang nga aramidag. Mabaybayak iti nabayag a panawan ni Laika nga anak ko. Takasano? Jakmat ngamin amo anaadaan kami iti anak iti dain di Salome. Naamwak la ko ma iti anasapsapa. Naaramid ko kumatirumbang. Ngam kalaat mat ngamin anagpukaw iti ni Salome. Ket jak amol no napanan na. No amok la ko ma iti ti kasasaad na. Naaramid ko matirumbang. Ket awan ko man ti parikot ita. Ngam saan arumbang nga isidir ko ti amin iti dahi ti Salome. Nang runa, makadlawak Itay-pay lang asumursurot ti kotse nga adda iti malikudak. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.